Kimera githirite gitana mbere kurumiro na mathina kadhumba mabithaa kuma rwanyini rwa Kemri bithirite bakilunga izionekia gembe kwenda kukia samples cha kubuthiria uthuthuria kona nimbi bionganende nambika kwithira bikioneka kuma kire kimera ki mabithaa babatongeretwe ni Stephen Onteri bariwa kwena nkwaga nyingi irumirite kimera kemirana nikyo nontu bakwenda kubwithio chunkoni wanene kumanya uma mabithaa babara bakethira nindi bakilunga isione bia Gembe North Central na Kinya South kuikia sample ibakutha bakiora kiarimi kwatanira nabo mira yetu ni thukitwe itarira aya kirawa ni ndawa cia kulebya na koguo ndi na moroto gutigira o mabungo ibukumenyekana bukonenie na gwega abwa akimera ikyo nonto mabitha kuma kirirwangi rwa Kemri bakinyite ntereno cia Gembe na moroto gutigire bakuthiuruka Gembe North Gembe Central na Kinya Gembe South bakiuchagia imera bia amira nikenda bathi na mbere kuruthira uchunkuni kumenya oma abukonenie na gwega abwa bio na ibyo bathite na mbere kuruta mwanka thaino. Utafiti ile ambayo tunataka kufanya ya kwanza ni kuangalia ile madini ambayo yanapatikana kwa miraa, kwa sababu tumesikia fununu mingi kuhusu miraa. Mara inasaidia kutengeneza afya na mambo mengine. Kwa hivyo tunataka tuangalie kama iko na madini mbalimbali kama vitamin C, kama zinc, na haya ni madini ambayo yanasaidia mwili ya wanadamu na afya. Nontu chache to babuthitie ibone miraa itina uthugukire muntu kinyatea ibone miraa birembe kuthukia nanga mayo akimba kuthugwa ni sukari kana nteremende nikyo ntu bari arwari kenda bayo kia sample baikia bathima bani bibotethia muntu kana nimbi imenya mwirine nikyo ntu bari arwari na nikenda bomba kuria ndawa nacio ira ciomba wikirwe miraa onto orakawa kana ndawa ciayo mayane nacio ikwaci bina yacio utwike miraa nonto thirikari ne umetambwana ni mitigiritie na ni Kaskrov nio yumbe kona ndawa ciayo nikenda miraa itatu ikairwe ndawa cikwaci kana cia mboga ikairwe ndawa cia miraa ira yumba gwikire narua no kare miraa ruyu nite kuthukia nibu onto bari au gwende nonto mabitha ababatongoretwe ni Stephen Onteri bakaethira bari gontu guku kwa igitara kiumia akimwe arimi nabo ibakuru ibathi na mbere na kuwatanira nabo na kubaetegeria barute ngui yao nikenda kimera giki kemera kithi na mbere na uthethuka. Pia tunataka tuangalie kama kuna chemichemi za pesticide wakati miraa ina kuwa harvested, wakati inavunwa, ili tujue kama iko nayo, tujue ni vipi tunaweza fanya ili turekebishe ipunguzwe, manake wakati mwingine mtu akila ikiwa nayo inakuwa si vizuri. Na hiyo ndio imetuleta hapa na tumetembea Gembe North. So far tumekuwa kwa shamba 3, lakini bado tunaendelea kutembea, tuko hapa hadi next week. Tokitia ntu Gembe South ba igana, tokitia Gembe Central igana, tokitia Gembe South igana, kenda beta bapigi marito atutegethe ni bathu talite mire bakathima kouru ari bayokitia ba antu 20 ba Gembe North na niguo turi na uyu bangi bakaithia Gembe South na bagenda kuthima bama bari Gembe South bangi bari Gembe North mwanka twakishe miraa yetu ayekiri ukulukira ntu akiwa in drugs itithukakia mwiri itithukakia ntu betu miraa yetu ikintu ikiega mwirine nikyo ntu turarwari konkera rimetu bonde araba kona ngari cia thirikari cia mantu na miraa baba support baboni la bira byumba ku samples kenda tumba gutethia kimera kiketu kiuma mokone ya andu ibara thuku babona nturene cietu nau bomenye ni thirikari betigiritie na ni rais wetu William Ruto nwe urutite amureye miraa ne shulikiro ora atire atwira miraa akagikisha au metethia na witogoro na thina ringi kwou eni njira imwe ya kwanjiria gutethia miraa kuma Gembe North Petan Class Chabare.